Berikut adalah hasil analisis prediksi Pilkada Aceh untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2024. Berdasarkan hasil survei Bidik Indonesia di berbagai kabupaten dan kota Aceh, hasilnya adalah Mualim meraup 68% suara dan Bustami meraup 32% suara. Berikut ini hasil prediksi suara untuk kabupaten kota. Aceh Tamiang Mualim meraup suara 60%, Bustami 40%. Langsa Mualim 50%, Bustami 45%. Aceh Timur Mualim 68%, Bustami 32%. Aceh Utara Mualim 72%, Bustami 28%. Lok Sumalai Mualim 60%, Bustami 40%. Benar Meriah Mualim 55%, Bustami 45%. Aceh Tengah Mualim 55%, Bustami 45%. Gayo Luwes Mualim 53%, Bustami 47%. Aceh Tenggara Mualim 55%, Bustami 45%. Biren Mualim 48%, Bustami 52%. Pidi Jaya Mualim 60%, Bustami 40%. Pidi Mualim 62%, Bustami 38%. Aceh Besar Mualim 55%, Bustami 45%. Banda Aceh Mualim 28%, Bustami 72%. Sabang Mualim 60%, Bustami 40%. Aceh Jaya Mualim 62%, Bustami 38%. Aceh Barat Mualim 60%, Bustami 40%. Nagan Raya Mualim 55%, Bustami 45%. Abdia Mualim 55%, Bustami 45%. Aceh Selatan Mualim 55%, Bustami 45%. Subul Salam Mualim 55%, Bustami 45%. Aceh Singkil Mualim 55%, Bustami 45%. Dan yang terakhir Semelu, Mualim meraup suara 52% dan Bustami 48%.